no tondo na kutabeti simoni inena ni manda muthukumi na ene muthukumi musio wisi uya wa numba nisi pio na koya so kuthambia ngwa kuthambia numba na thina wako no umwe wacho mwindi nengana off day ya mthenya mwina nengana off day ya masaa 3 uthi chuma uthaithe ucioke isi ni umia ya ba momba ona bika na ntukwatiania ikana tukwatiania boss no kulia na thaitha ni cionka kwaku no ngenu kendi nwezi yu kila momba ile ana rules yake na nimambite 8 mawe ya na nimbuja mundu no nate ukwatia ukandi kambuja mo ko wachumwa off day ni wachumwa na ni masaa 3 kuma saa 3 sia baki okoni nginya saa 6 lunch wewe momba kutoka kuma mambozi mwabone na thina lakini mundu kambongele thina yuma saa 3 nyeni na ciana muci surely no kanuma ye mkubu beo vueda na hiyo chuma na nguka na chuma kitu kithala saa kenda mbao saa kenda na mbao sia hata sija mza ingi sio yudo ana nguti wa kwa ya boss be chuma kithia service ithia masaa ili no kitumina konenga masaa 3 nundu wa 15 minutes ya kuthi na sia kusioka hai ukuliwe anaoka nikyobo mwaetha ndu kwenda mbandika mono wimbia mutani I don't want you kana I don't want your services wenda usiaisia Mutongo TV umundi ni musini wa Kitui na nina mweni muthenyani wa umundi aingi maitu tumwisi ta mutanu na kinengo na nicha kuthau kama thau ma kuthekanyela tumita drama twinake muthenyani wa umundi ndini wa kilungu cha inengo etha wi mweni awiatia TV tu ndini wa vaya mutandao wetu wa Facebook ta Mutongo TV aindi walika YouTube ni Mutongo TV Stock FM na kwa wingwache mitandao ni yonde akwa na ni Salcha Betty TikTok ni Salcha Betty YouTube ni Salcha Betty Facebook ni Salcha Betty na Instagram ni Salcha Betty ndengenga mweni witu mwanya I introduce kana tukethie naende tuende ya kumabau nitwa Salcha Betty wa Wambua. Hello owa kama nitwa mutani na kuitwa mwingi ni mwanza ya wa nyumba asante thank you naende usunwe mweni wito muthenyani wa umundi twithia twikwatiania na kendi no kilungu cha inengo na kinengo kingi ni mutangazi kindu cha mbe ala twengalikona ya mwingi na kitini tumuona hawa wakamemeni kama Mutongo TV ai report ende umundi kinengo kila twatiania na choni cha kuthau kama thau na mone ma drama va Mutongo TV ainde mutanu karibu sana thini wa Mutongo TV umundi ndo no kata muthoko miende umundi wakata mweni wakwa kwa kilungu cha inengo tuyambia ambao tutabia we umite ba usietwa bako kubi ni kana twambie kwitu ni bandu beta wakamuthene kamuthene ka village ke Meigwan ward Mwingi West county ya Kitui na bado nota kunekala lakini ndikala musi nekala town asante be mundu utona kwithia kuona muno ila we report TV ni ayona we serious yo mundi akona wikite ni character ninatambia yulo wa kinengo kicha kuhandi kwa kitimathawa ama kuthekanyika na madrama ndi kinengo sita kendo mundu wambia nondu kendo mundu siawa nacho ni kwata nota na siwe o mundu anzisio kuthia nota kwenda otheka ona kozo ni siacio kuthia nota kwenda otheka lakini kwa naambie kitambo ni munini Sunday school na what but after form 4 na make it professional na alika kwa set books love to set books ndaenda university na university do they not uko na film but yule na amini naambia wewe there ona nenda no nguthukuma pe bandu nguyua pe ukindu tena kawito kevandu kwithia niwa pe ukindu kila ndekwika kila kinenga muwo mwingi na fun so you nambia twethe na groups mbingi tukwa tinange makuma mwingi nini but wicha mutanu sitwa brand mutanu na form time ya COVID 2020 bandu bo nondo wa isi twekala nyumba muno na kulia niwise mwiko mana nange mukati ya nasia ekani kuna okinga nondo ni editing ni camera kana ngwe record na recording ngwe edit na isi twili omana ndo me online ndisha
patweka zile mpaka zio. Maybe nonambia thini wa covid no wasikana pandemic ici ni okay ya tumandu me discover kana ma discover sindu ingi maybe mesi matesi mumena sio pandemic ya inzuku tu ya se enzeo but isikila kindu ke usiona uthuku wacho pandemic la yo kieni to amanyie kana niyo social media yo kilie muno just labda YouTube ndia yulo undu yulo yukumatai nesu undu andu manyomba andu me stress andu me tense ni makondo kindu kya kuma distract na hivyo wanaona asanii ingi mokilie wakaanza na wakainuka sana so hiyo time niona ambia kuiva bwani uwe no bado no nguvu bwani no nende yes you're doing good by the way actually kana ambo make confession ya kana ni umwe kati wa mafans mako Mungu chini ya maji na angalianga video zako because ya funny na kaingi muno twithi tuna aka ma kukamba alamu mena kinengo kana maybe mama mimi mena kinengo cha kutekania then kwenda kuocha ndo ala mena nengo si funny na angalianga kina winja na angi lakini kio kamba ndo nasi you are my best moya imobea Alright, na hindi mwana musihisi wa Mutongo TV twe bamusini wa Kitui twe na mwenu witu ni muthauki kwa mathau ma kuthekanya ala tumeta drama ni kuthekanya kana comedy na drama na comedy sionde abuleni na hindi ni mutanu isi ni sito yake la tumwezi nanye ngwisi ta mutanu by the way ndizika ni sito yake ya ugwe ni sito la tutume yao yani lakini mutanu ni sito yake kana ni sito yake comedy mutanu ni sito yako lakini stage name actually na develop hiyo ila no ni eve napata wa kuambia brand ina ndiye kuambia brand ya hakuito musi ndo ina ni eve na gap ya ukuthe ondo ase comedy to say at national level lakini hakuito ukusa kwethe ya akamba maito na ndo langi more relate na itu imakwenda kindu kito kikala kako kani kaito so na asia ona na neje mutano na atabiswe rafiki wako ambie kawiita mutano nundu ise mutano ni kuleta raha ni sito yako eto bana nini nundu ambe nundu ineze I'm sure ukathe kasi ando ite mutano so saingi ona ngwa chingolwa ngwita we muthe nundu nonye mbosi na nonye mbot nonye muthukomi we muthe ngwe kai mutano so you ndo like ona ndo mambita mutano so hiyo ndio inatumika sana lakini sito yako stobea beki ngwana kukude na nukulu nukwithia abe moika wiva ya andu bende ningo kibabuka nyo na me mambo ndo matoma kumili ngo sio ndo matoma ku exercise especially sindu ila sio tumia social media kusamba kana kutumika yani sindu sia kusia hizi siko net mo na social media mundu ina kinengo na nukwenda kumila au mile andu mabiki kona projects yake kana madhao makelo ukita kana kilo kuika i procedure ya kumila ili hata ango tawe beti kumela koka lakini kendo kila nese so long as tu thai we keep pushing dokatindo utinda wese nonete like then inbox yako mutanu tuati mutanu twike mutanu nyine soma lakini ngwasi nyela naendie kwambia kindu chakwa na mbenye ndio dismiss anyone lakini na hisi tio ni jaribu weza na kila mundu wa social media watu zina grow TikTok ndo hiyo Facebook wapi IG suanze tu hiyo yako na ujikaze nyengo tabia beti na share na tuisuona upload clip twasi siba sauzo nyosha na kuza kwithe washa the wrong time ndio kwa ndio simu yako ndio simu ngusha ndino ni kitu ni mpaka uanze na ujisukume iwe inakwazia ingo ukatoa ati na kama naona ita bado kusolve sio rahisi but ukianza ona ndo imona mbona mundu huyu tutakwituma tu support ni tumusa so mundu iva anza ni tonyo kumwe ambi ndakegwe demoralized ona wale kwambia life ita move like ukasia kanda ambia covid time na ambia you siwezi kuwa mahali niko so start hiyo time umefeel unataka kuanza anza as time goes by watu watapi ona ndio ina equipment wewe mundu endo kwambia batakwaze ndina kamera ndina chao anza na hiyo simu kila kimata ni content nundu naone mundu shoot o clip ite that professional lakini si songa mbeo ila professional na ungiwe na clear sound lakini views
bado ziko hapo kwa unajiviia mwenyewe. Content si rahisi. Si rahisi, like no ulikia na mentality ya wenda ku like ni mpaka uipende, ni mpaka ukaenda kuact. Tia yo ilikawaze nenda unene to Range Rover, it is a process. True. Na si rahisi. Thank you. Na ndi tuyo bauba kinengo ila mundu oka discover kinengo na nuambia yuko kitumia kumanuka bayanza. Of course yuko kiswahili kabala bena challenges lakini ila yuko kawabikie wa malikana ku maintain gauge bala yuko kandu basi mutanu ukiangalia video za mutanu kama uko na stress zinaisha yuna yuko ku maintain ba uo kawabikie na tikinengo cha kwika comedy kana cha kwa tikicho kinengo na kila cha wini siri ni mio ya ku maintain level isi ya pauna ni hakuna kushuka nondo kaingine tuona mundu ena kinengo ayuka yumela ibinda imwe mukimwina mwaka maybe kwa mwaka omwe mukimwina mutanu na mwaka usiwe ati aidele sitwa kana maundu mambo tembo su yani ile kuyumba hivi no siri ni chao siri ya maintain sito ni consistency kitu consistency ebe asuone mumbese kwa kuthuko manyomba na vituko ekamwele muimbisu yani wale ebe iwaso ya certain brand ebe ikwina ina pio na ndukakari we ni nguma kama hii ni kitu unapenda na we kanundwa yunyengo act ne act ya ni encourage mundu bayanza we na kinengo mundu kuona hii ni kinengo ndimo like una encourage someone if you are doing it just keep doing it ndukabike bandu wine kila nesi nguma nithela na ina wathela ukesa kuja kukilingi bethina. So if you're doing something, just keep doing it. Again, kiki ndo wendeta wekana na choniki. Piga shughuli itajipa. Thank you sana. Nenda tuambo liko karaktani. Ndisi nila tumita monologue kwa acting ndisi osela bandu yuambo tulicha karaktani kwa mundu watu kuthia abi nguo yu nethia mutanu so ngai ono ndurenda ga TV no muthanyano wonthi assume karaktani utukunio ka freestyle ka undu actia. Hello Muvenge. Ene bana yeo ninendie na thamba na noza nyomba chuale Muvenge na nguko na zimu imagine nye mutani ni vitu mbeza kana kama mama nina mbeza nguko itatu ya mbeza yani Muvenge wethe ona ndwena mayo moya mbeza utele kata Muvenge hai nyete kuye Eso ni vegan niki baba mbonge twetwa au hapo ana lile moya mbeza wewe musala ndena mayo moya mbeza Muvenge ni ithelie ine mutethi ata ai ne gona simu mukakosa hii maisha mawazi Muvenge. Thank you sana Randy twende no kwati ende na mutanu ena kinengo na nicha kuthau kama thau ma drama na comedy na ena kinengo kingi kila yu angi maitu tona kuthia tumwisi nacho nichongwenda nacho tulike karaktani ya kutangasa pia ni kinengo we andu macho samu not a profession ni profession lakini kinengo unbe mundu tilas masome kuthi kutangasa lakini mundu ina whatever it takes kana kila chendeka aba mata some lakini mabuku makwa media house indi we nundu we reporter katulikie nyine reporter na kisese kitu cha Mutongo alikosia mwingi kaunti ya Kitui na bado no kendo nje yakwika ne kwata no kinengo ndo wase ndo like utena chonzi ni ona wasoma itakuwa ngumu na ni the reporter for like 5 years sana miaka 5 na before Mutongo tutalaunch it na andikia mabango na niwe anivata na ku interact na andu ndwani kumilia thina wa mundu twaceta mundu mo bandu tetethia umukava kana kai wivisi yani ni kindu niwe akiumbika kina muo na oyu tuseme anandola yuma kwenda ndo tangasi muno bado na social media ne grow ite muno itonete andu maibingwa channel siona siukela muno alafu yukwithito na kwisa kuthia mama kuita makwenda ku lose hope no ndo itwasomie yetu yewe ya
ingozanga mundu na ndena majukumu mengi no mundu munini ale kwanza sima you just be creative tutabia stories tumesoma you know what news is no, you know what media, you can edit you know everything yondo yadha waambie waanze diploma we is editing we is radio production TV kila kitu hata kama hujui uko na marafiki so media is fun media itawaisha na ni kitu I enjoy a lot doing. Ni kitu ni baetu mwingi. Katuninge dry au ka dry ka freestyle ka we report. Ilo kwa senu report yu ingalikosia mwingi lakini mungu ndinundu piva kitui abawa betu wa people spark. Katuningo ka something. Mwando musesia tu ba musina wa kitui ena nzini makulwa methe mande no vanda mutui amuno kavindanikano uvandili kuwa nzeve withita wikathita muno kuripota lingo mauvo kuma musina wa kitui kaunti na kitui Nelina Musangi na endi kini joki nengo kingi chake indi kila tukuyete muno kana kila tukunikila muno muthenyano omundi niki chake cha kuthauka mathau ma drama na ma comedy na endi twamba kuthiumwa vanini endi twaciokethia twithia twikomana nake tutumwani nake tumwona ingi mbinu wa character yake atutaviwa challenges la wisila ku balance where kuthukuma kana wea kinengo kichake na maundu ma family atwe kana na family na maundu ma mthembo su na indi nitubikio pia kumama bala tuwa mukwatia na baya twimina tukunenga ka video kamwe kake ndukaiva asane tuciokethete Ende musisi wa Mutongo TV ni na ukethia ingi na utho chantini wa kilungu cha Inengo wakatano omunde then ndo abingwa ndo nasele watu imwe naku ende twina mweni aingi maitu ntumwisita reporter wa Mutongo TV na bayangi na utumwisita mutano twinake bambini wa kilungu cha Inengo wakatano omunde nitawasalisha beti wa mbua ambao kethi musisi na character yaku uroto mkwili abingwa iwe mutano wa Mutongo TV na ndo abingwa nikana twende oba mondo abu musi Yezone TV ni na nita mutanu asante. Yes. Tende. TV. Umeona ndo akoka by the way. Asante. Nende twe musini wake tui. Na muona ni uwe kutheka nundu numwanete karaktani okilitio na mawa kailila besani inena na simu na yu mwende trinake iwe kwa iwe na vaiki ndo kineona haki na by the way bono ta cost mundu either muthu kumite mwe mundu muthu kumai mwe kana mundu mwi professional ni mwe kaingine ni iwe hata ndena makoli ala meani eva kokolia twende mundu amenata kanena kinengo kinengo ni kindu cia wanacho muno wina andu ala mo surrounded tase labda siblings maku ni mazi we ukethea kina you na ku from kila mako tabio kwazi by the way nundu labda confidence ile we naona nini then sindu itakwa undu nanie na hivi tu kombinge muno ni kwa data sineso thana sio siende siakine so thela you ikendo wase iwe wili unondo mundu cia wakwina wiso waina bandu andu makwase we kana kaika nini na kaina nikenda ikesi kwina na active andu na ila na mini from 4 group ila na wiki na like ya kwa act set books to act ya ukwisa kwithe no utavena kindu ndikwasi ina kindu special but ukwisa kwithe ondo audience iko receive wisi sia stage una act ya watu wakiwa po watoto wa shule ila tuamina show mukuka curtain call ku introduce kuiwasiana kuisa kwithia we watoto wanafurahi ukumala vaunza kwithia so umanya ukusa kwithia nake boss wako no kumanya va mukuona no mawona ni wewe kwithia mundu twaile ukumkwata kwoko tuka
tukaendea na kumunacha nundu again mpaka paketha training bisa kwa zenye ni actor na kundwa no yeah acting ni talent but ni fine tune wa ukusa kuthia ona rules ya this stage performance kama ni film ukusa kuthia wona we in a way not a professional maniwo yeah. Thank you. Character no yaku ya mutano ne bala waweta kana ndo manimo mako nengie sito mamundu akwena no yita mutano idea sia kusolve skit ukekumela ithe twekala ntbaya to watch to iwe moyo ile ayumite ba idea umasia bakwa kubi idea sumova na kila ngwana yu mutano ni tele ya muno life yako yaku kana ya andu angi yako nithukumite nyumbani thinite neza undu mundu wailothi nundu getha na vitu kitevundisi so sindu mwenika si there o relate na kindu wesilie na kindu kithea katika society ne ona andu mai find it we se utabia mundu kindu wesilie in a very funny way people will relate tia iko you there no kamba ni baya kwitu mwingi na ile kwete life ya mwingi ethani tuma nyumba no twisikila mesela nyumbani sene sometimes nina act na my kids my sons you methe ama boss makwa it's a natural setting nyumbani si athui ninge yuto muthi ukwandika ninge ngia pole sorry to use the word cho athui ninge na beondo makua class kiki ti wote beondo class kiki ngiviza kwithia ma itatu ngangana tubebe nzevela mebeba nene wewe waweta your sons kana sena siaku makosa hata yuta yuila makona ni character uni mama isio kama iko na muthinyongi kwa muko edit story kwa cha kana saingi uko me edit makosa in different states undu muthinyonda wilie kana ndino character ile ibindani fulani kana makosa hata mama azumana no tamaso nondo mama nye think could differentiate mutanu na musangi so they know nekelinda yeno wa mom to shoot ni mama ndani saya kushoot kana kuwa moko kwani atu shoot si to act more they are my fans ni mani push amo no na ni methe alaisi ku train wa mwezi we boss wasiona naona mnapiga tu na no hizo tuko record nyumba but saila na uma field ndiko enda kinene naenda ku edit story za umwe nimeandika enda kinene umale mwathoko nzani tumeovo and they okay. Thank you. Ndini wa ku prepare procedure ya kushuti uthi uko uka upload content either wike kwa WhatsApp wike YouTube na sindisu iteke acha kwa upcoming mundu na kinengo nuko weto wepo kinengo nikiki kumela lakini ndesi i procedure take acha nikanathi uko mili content mundu akasia isi ewe moyo procedure 1 no mpaka uketha na equipment 2 ni mpaka uketha na social media platforms yako bala wa shoot uko upload yuta kwa channel yako imotano na shoot anything na ile kwa upload ba uko mutano so ni mpaka uketha kushoot timbaka uketha na kamera kana simu sasa hata kuna simu pause na shoot ona app sia ku edit sio no edit ona simu so ni hivyo tu kitu tu rahisi you know mundu hata kwenda kuambia ni wa edit ya enye ni edit ya na ende o market ya hata content yako apart from kwa say ino tumia social platforms yako pe mundu ibaya tu anakwithia na kusindite mukaigwa bandu bamwe lakini ndena growth paya ndini wa social media yake na ke mundu su kwenda kuta content yake hata makwambia ba ailo kwambia na ku ndiambia na post ya clip ndina ningi ndina page ya mutano ndina account ila yakwa ya Facebook ngombo like ya mutano na nguthingi nguswitch nini profile ngulike na account yakwa ne ngoka ngova ya simu sasa monde thia simu ngo like na ngo share group ni zako sionze ngoka ingi sichoki my colleagues wanajua kama rafiki yangu leo tunashinda naye with the eyes na ndezia simu kwamba ndokatume nini tia group ni to yawe so ni usichoke you have to share lakini kwa wala methe ana kismart wake au kama kakufa koki kai trend by the way ngai na kebe unduko ba mwa lakini yala ngiyo tutumia kidhoi Ndi kindu chake lingwenda kukulio balance ya hata motherhood kana family uya pala wandikitwe ani tutungia muno vea ndo sweet Marete na Eric kana Eric na John ndo mama umusio wako tukomanye through kinengo
kita inengo wea content family na nukwenda ila personal life yaku as well sindu sio balance yata life yemo no balance ya ndo isa kwethia utukuma throughout. There is time for everything. And then time ya kushoot to shoot aya we witu to report ya daily news na ve off day mwe so siwoni sana ile kwethia na news moja mwanza na weyo so ninatafuta news ile time yenye days kwa bit relax nasema education niko off wacha nipige shoot kama 5 hizo kwanza at least kamweli kamwe so kono ngo upload but you on this wana ta shoot we muthenyosu but nilishoot tuseme a week back kama nini ni kubalance tu ndio at least kila kindu wethe kina za kwethia kitina. Thank you. Endi weta we mwosanye wa mauvo kana reporter recently ndini wa maandamano ala manethwe meikusiwa ni kwithitwe na complaints kana malalamishi kana maofisa ma polisi metumia vinya mwingi kwa attack kana kubalanya maandamano ondu mwana kubithukia andiki mama uvo kindu chu weta we mutangazi na kana ta we mukolanya wa mauvo tona ukinenia ukasiata kindu kimwe kona mwandiki uvo akwathwa ina very heartbreaking nundu nyendi sinekata no ko wiane ondu musikali uoka wiane chuo sielewi mundu ikite ile koti ya press fully branded ni branded exactly yumo ikia ongolia nyendi beondo nineka ona yue kana mwandiki wovo jenzi yowe mwaye chao kusema tu kweli polisi ano no mundu takwa si ndio onondo andu manangola se mutano mbona unakani kama pia uko rada ya maandamano ngukulia kwani nyendi kwa mutu sinitakula athe ndo na wamba na TV ni ngona ndiko ino kongatho ola mutute wa maneli so iko affect kibeti chambo kabaya ni mundu inani affect. It was so wrong so wrong kutu intimidate na nithu tutabia sisi ndio kio mundu lote ilobi na utana participate katika maandamano. Everyone needs to know what is happening. True. So sielewi mbona mtumie nguvu nyingi mpaka ku intimidate the messengers. I don't know. It is so wrong. Maybe buno vambete mwanya ni musio wa kukulia ila musia ise wibaya ukuona kilungu take lakini nundu wewe wosa na sema uvo au ne mauvo mayetu wibaya sa umwe anusu na sindu sia muthembo su ndethi ae sikila cha happen in the background kana in the back no tutavye maumu aloko manana moko ametuki hey taripota asante mwinge kwethe no network nilizira mitini mara 90 ngoto novo kwethe bandu nakasimu ni kaliu bandu ba like 40 minutes nundu omapu na obo iwetelo saumwe kwi network ya kwi issue ya transport na ile kuikaila kamota nguma mwingi nguitharaka juu hakuna magari kuma mwingi mpaka Tharaka ni 3.5 hours na motorbike ni rough road na nonga asioka na nasioka obo uno etela nundu nuko kutumia mwingi kula kuistima na kula there are a lot of challenges sengine hizo attacks sengi uthi bandu andu masoe thina wakola mwi umwe hospitali mwe ka hata mwenda hospitali ithe news amete umwe ina ndutu eleze wewe mweleze mwende thiata ukwithia mundu uno kwenda mutethia lakini wezi sometimes pia tunajieka kwa risk saingi kuito mbusi kuweni si flood ya you know no kile uthi saidi yako sobo usi oko kwithia kuona kuwe yasimani kukwenda ambusi so ye moko mavute so challenges nyingi sometimes pia network inasumbua na news haijui kama ni 7:30 haijui mtani wako na shida network ni mpaka iingie so ni kazi ngumu si rahisi. Asante na indi kwa metuki tutavina sio challenges ile kama ni na siumbini wa kinengo yu kikinge cha act kinengo cha act challenge ile baba yanza ndo makona act wanasema uko na pesa na sio mate waweze tuweza kwa ya views niko nazo hadi milioni clip moja inapiga milioni nyingine half millions mingi views mingi sijapata advertisers yu kila sio kumla we mutano kana kuita mundu mu act akona ito mutumia lakini tuma bandu kasindu ina mbesa nundu niwe boss yako mundu nina sio ya thank you tukwati pa mitandao ni kwa mituki namba ya simu ila mundu tona kwithia maybe kwenda ku support ndini wa channel chaku na mundu ibaya mwingi kwenda kunengo mauvo wosa nyotwete ba Mutongo TV tambia na channel kwa kila bandu ni Mutano TikTok Facebook IG Twitter kila mahali Mutano imwe
Mutanu. Facebook Inakuanga tu Mutanu. utaona hii dress nimekaa hivi. Mutanu, haya namba ni 0712 522 066 066 yokelela namba esu nundu akwosanya maubo mutoza kwitheva yana na maubo na story anukumanga musomo miete 0712 522 066 066 etwa mina nito twatenga likosia Facebook ni Mutongoi TV then wa YouTube ni Mutongoi TV Stock FM na kwa wingwati mitandao ni yakwa yonde tasalisha beti tumini na character Mbozi, mbona unakaa malaika? Akina mi, mbunita ni haya imeshika. Mbona uko mzimati kuliko mimi? Asante Mutongoi, asante Sasha, utaenda mbinguni. Thank you.